Ese nawe waba uri umwe mu bajya bakunda kwibaza ikibazo ngo ari football na basketball ni iki cyinjiza amafaranga menshi? Wananjye muri iki kiganiro uramenya neza hagati ya football na basketball icyinjiza amafaranga menshi cyane. Twihuse reka duhere ku bijyanye n'amafaranga aba ari muri buri mukino. Aha turarebera hamwe ubushobozi bwo kwinjiza ndetse no kwishyura abakinnyi. Muri football cyangwa se soccer bitewe n'igihugu ukomokamo ko babyita, football ni umukino winjiza amafaranga menshi cyane ku isi. Niwo ufite abafana benshi ku isi, aho abarenga miliyari 4 bakurikirana uyu mukino wa football. Amakipe manini nka Real Madrid, Manchester United, FC Barcelona, Bayern Munich, PSG n'andi atanga imishahara minini ku bakinnyi bayo. Ubukungu bwa football bushingiye ahanini ku masoko yo kugurisha imyambaro bizwi nka jersey sales, amasezerano n'amateleviziyo bizwi nka TV rights, sponsorship ndetse n'imitungo y'amakipe aba afite. Naho basketball ahanini cyane turebeye nko muri NBA, nayo ni sport ikize cyane, ariko iyo muri rusange iri inyuma ya football ku rwego rw'isi. Dufatiye urugero nko kuri NBA, niyo ligue ya basketball ikize cyane, aho abakinnyi nka LeBron James, Stephen Curry, Giannis bakorera hagati ya miliyoni 40 na miliyoni 50 z'amadolari ku mwaka mu mishahara gusa, utabariyemo ibindi babona ku ruhande. Ku rwego rwa salary, NBA ifite impuzandengo nini kurusha football. Impamvu nuko basketball igira abakinnyi bake mu ikipe ariko bose bahembwa neza, naho football ifite amakipe afite abakinnyi benshi kandi imishahara iri ku rwego rutandukanye, aho hari abakinnyi bishyurwa amafaranga menshi abandi bakishyurwa amafaranga makeya cyane. Ahangaho ushobora guhita wibaza ikibazo kigira giti: none se niye siporo irusha indi mu kwinjiza no kwishyura? Ku rwego rw'amafaranga yose yinjizwa bitewe n'ingano y'isoko, football cyangwa se soccer iruta basketball cyane. Iri hejuru mu bukungu bw'isi yose kubera ubwinshi bw'abafana n'uburyo yakwirakwiye ku migabane yose. Ku rwego rw'umukinnyi umwe ubaze ku mushahara muri ligue imwe, urugero nka NBA ifite average salary nini kuko muri NBA abakinnyi bose bahembwa neza, mu gihe muri football ifite abakinnyi benshi mu ikipe ariko batishyurwa menshi cyane. Mu gusoza icyo wamenya nuko football ni umukino winjiza amafaranga menshi ku isi, ufite isoko rinini kurusha basketball. Naho basketball nayo ni sport ikomeye cyane, ifite imishahara minini kuri average iri hejuru ku rwego rw'isi yose. Ikindi wamenya nuko amafaranga akora muri football aruta cyane ayo muri basketball. Gushimiye wadukurikiranye. Iyi ngiyi ni The Real Shema TV, wibuke gukora subscribe.